pastor, nada me salva, todo por el amor que Él tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un malo. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Aleluya, 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 aleluya. Pastor, nada me detendrá, todo por el amor que Él tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un malo. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Aleluya, 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 aleluya. Ahora todos juntos. Aleluya, 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 aleluya. Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. La boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. En la boca de los niños y de los que maman,
fundaste la fortaleza, aleluya. Fundaste la fortaleza, aleluya. En la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Sí, muchas gracias. Bien, ahora nos toca invitar también a alabar al Señor. Tenemos una presentación muy especial. Los hermanos de la banda de la iglesia El Shaddai Cortés, ellos también han preparado, ¿no?, la presentación especial. Así que vamos a recibirlos también con fuertes aplausos. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti
y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. En cualquier necesidad nuestro Padre siempre está ahí presente. Él siempre está a nuestro lado. Tenemos que confiar, no solamente alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, ¿no? Le podemos dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que celebrar, ¿no? Celebrar que Jesucristo vino, murió, se sacrificó por nosotros y resucitó para nuestra justificación, ¿no? Y tenemos que celebrar que gracias a ese sacrificio nosotros ahora no tenemos pecado, somos limpios, justos y perfectos por su obra, ¿no? Y así que vamos a celebrar que Jesucristo ya murió por nosotros, ¿no? Y gracias a Él somos justos y perfectos, ¿no? Y vamos a utilizar también nuestras palmas para seguir alabando al Rey de Reyes. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar a Cristo, vamos a celebrar al Rey, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar.
resucitó, resucitó. Vamos a celebrar a Cristo, vamos a celebrar al Rey, vamos a celebrar, resucitó el Señor. Amén. Amén. Un aplauso más para el Señor. Bien, hermanos, hoy desde el tiempo de las alabanzas, una alabanza decía, vamos a cenar, ¿cierto? Entonces el alabancero decía, ¿qué vamos a cenar? Vamos a cenar la palabra de Dios. Amén. Ahora también la banda de la iglesia Buenas Nuevas, el Shaddai MBN, ¿no? Ellos también dicen, vamos a celebrar a Cristo. Entonces esta oportunidad el Señor nos permite, ¿no? Para celebrar a Cristo. Bueno, entonces este servicio, este culto especial, este seminario bíblico se está transmitiendo por la página de la misión en Facebook, en YouTube y también por la transmisión de radio satelital Jerusalén Radio. Así que, hermanos, también ustedes luego pueden volver a escuchar esta conferencia, este seminario bíblico. Vamos a invitar al pastor Daniel Jo, quien es el pastor principal de la misión Buenas Nuevas en Perú. Recibámosle con fuertes aplausos. Buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos. Voy a leer primero Ruth capítulo 3. ¿Dónde estás, Ruth? Capítulo 3, versículo 1. Sumach'isika choqankunapaq kunañawirisunchis sus librota 15 t'aqapi uchillanimanta pacha. Chanta qhipaman Noimiqa zuta nirqa waway mask'apusunay tiyan cosata allinta kawsakunaykipaq. Chay piqpaq sipas kamachisninwanchus chaqmaspa karqanki. Chay bosqa ayllunchik kunan ch'isi eramanzispa cebadata wayrachinqa. Q'ayantiqri kay nisqayta ruway sumaqta mayllarqakuytawan sumaq p'achaq perfumewan hawikukuy. Aswan sumaq p'achaykitataq churakuy. Chanta riy eraman chaywanpis apamuni zeqsichiwsun bosqa mikhuyta uhyayta tukunankama. Sumaqta qhawanki maypichus puñusqanta chantaqa chakisni chayta qataraspa chayman siriykunki. Chanta payta nisunqa imatachus ruwanaykita nispa nirqa Noimiqa. Chay pacha Ruth kutichirqa tukuy niwasqaykita ruwasaq nispa. Hinataq Ruthqa eraman rispa Noimipa tukuy nisqanta ruwaspa. Bosqa mikhuspa upyaspata sonqonpi mayta kusikurqa. Chaymantataq puñunanpaq sirikapurirqa. Era qoyllu kantupi chay qhipantataq Ruth ch'isi llullamanta rispa chakisni chayta qataraspa chayman siriykurqa. Chawpi tutata hinataq bosqa puñunanmanta ukllata rikch'arirqa. Hinapi ladoman tiqrarikurqa. Chakisninpi chaypi warmi sirisqata rikuspataq mancharikurqa. Chanta vos tapurqa pitaq kanki nispa. Payta kutichirqa kamachiyki Ruth kaniqa qanqa aswan qaylla aylluy kaspa qhispichiwan kayta atinki chayrayku qatanaykiwan qataykuriway nispa. Chanta bosqa niqatata Dios bendecisichun kunan qan rikurirqanki wañuq qosaykita mana wasanchaq kasqaykita qan
Diosqa qosaykipaq mask'akuwaq karqa ñuqamanta aswan wayna kaqta waqchatapis chayri qhapaqtapis hinapis mana chayta ruwarqankichu ama manchachikuychu waway kay llaqtapi tukuyña yachanku qan may sumaq warmi kasqaykita chayrayku mañawasqaykita ruwasaq ari qaylla aylluyki kani chaywanpis ñuqamanta aswan qaylla aylluyki kallanta kunan tuta qayllapi qhiparikuy q'ayataq sichus pay munanqa qaylla ayllu rina hina ruwananta hunt'ayta chayqa ruwachun manachu ruwayta munanman chayri Diosqa ñawpaqinpi niyki ñuqapuni chayta ruwanayta kunanqa puñukullay ari sut'iyakunankama nispa nirqa Bosqa ahinamanta Ruth chay tuta puñurqa Bosqa hayt'anan chaypi q'ayantintaq allin tuta manaraq sut'iyasaqtin qhatarikurqa imaraykuchus Bos nisqa mana ni pi yachananchu huk warmi era pataman hamusqanta nispa chanta Bos nillarqataq urqukuy mantaykita sumaqta hap'inki nispa hinapi Ruth manta hap'isaqtin Bosqa cebadata hich'aykurqa tawa chunka kilos kuraqta chanta q'ipirikuqchiqtinkama Ruthqa llaqtaman sipurqa Ruth wasiman chayaqtinkama suegran tapurqa imaynatataq risurqa waway nispa Ruthqa willarqa imatachus Bos payman ruwasqanta chanta nillarqataq kay cebadatawan quwarqa ama ch'usaq maki suegraykiman kutipunkichu nispa chanta Noemi kutichirqa kunanqa waway suyariy imachus kananta chay runaqa mana samarikurqachu chay tukuy imata allinta sut'inchanankama nispa kaykama ñawirisunchis qhipan semanata pastores directivos internacionales hamusanku América Latinamanta ima Bolivia suyuman yaykumunqanku huk coreano mana visayuq mana llaqtanpi visa urqunchayqa visata rantinan tiyanchayqa aeropuertopi ñawpaqta ñuqa pachaq $15 chunka pagarqani chamuni La Pazman ñuqa pagay munarqani $, mana $, hap'ikuchu niwarqanku pero mana waqka puwanchu nichu hap'iwankiman mana kay patapi tiyan cámaras niwarqanku qan paganayki tiyan nispa bolivianospi niwarqanku aja nirqani maypitaq tarimanri nispa nirqani qan lluqsinayki tiyan hawaman hinamanta ñuqa lluqsinaykarqa Pastor Andresta pastor tarjetayta apay nispa niwarqa pagay tarjetawan mana ñuqa cambiasaq pagay niwarqa iskay tarjeta créditoman pay mañawarqa ñuqataq yaykuspa paganaypaq ni mayqin funcionaqchu mana deseqayatirqachu suyariway nispa maskarqani tarjeta de débito ma tarjeta de créditochu kanmanchus qolqe hinata ñuqa churaykurqani hinamanta riqsirpayarqa ñuqa lluqsiqti pastor kay tarjetayki nispa haywapurqani kunan kuti Diosman graciasta quspa 15 chunka ugniyuq diciembre killapi niraq wisq'akusaqtin embajada Boliviamanta wisq'akunqa ñuqa warmiwan sirqayku 15 chunka ugniyuq p'unchay diciembre killapi ni pipis karqachu warmilla chaypi kasarqa ñuqayku yaykuyku chaypi funcionario embajadamanta kasarqa qan visa niqtachu hamunki ari wiraq quchi nispa mañakurqani suyaway huk rato nispa paykunapis usqayta munarqanku llank'ananta
Usqayta yaykuspa chunka chininita kayqa pisayki nispa haywarqanku. Ni hayk'a hina usqayñuqa urqurqanichu phanis kay phanis suyaqkani. Pagarqani 15 chunka dolaresllata. Chanta pasayku sumaqta allimanta pasapuyku. Kampuni hina llakiykunas pero ñuqanchis chaywan tinkunchis chayqa hina llakiykunaswan sumaqmantapuni kasan imanachu sunqunchis kasan chay. Iskay waranqa chunka qanchis niyuq watapi ñuqayku phisqa kaq pisuta sayrichisarqayku iglesiapi. Wakin wawqimas imapaq sayachisankichis phisqa kaq pisuta nispa. Ay, Pastor Daniel, ay, pay qullqiman chay munan nispa nirqanku. Imapaq necesitanchis phisqa kaq pisuta. Pastor Daniel, qullqillata, ay. Ñuqa creni Santa Cruzpi mana hinachu kanku wawqimas. Mana crenichu kay Santa Cruz, Santa Hallp'a. Amén. Wakin wawqimasis hamunku wakin kuti iglesiaman. Paykuna qhawaqaqlla hamunku. Imarayku chay chika fieru ruwankichis techota. Imarayku hina perqa ruwankichis mana allinchu. Ay, pampapis mana allinchu. Ay, peruano hina, ay. Ya, mana karqachu palabra. Ma hamuqchu, ma colaboraqchu kanku, ma apoyaqchu kanku. Ch'illamanta ñuqayku llak'aq kayku. Qusqan tutata phani paqarininpi, iskay phani paqarininpi llak'aq kayku. Takay kachaspa, p'unchay abuela vecina hachayamun. Pastor nispa. Zelosnikita qhawarikuy. Iskay phani paqarin pastor. Disculpaway mamay. Chay tukuchaytawan phisqa kaq pisuta manaña kanchu ima rimachinapis. Ay, k'acha phisqa kaq piso. Tiempo pasqamantataq necesitayku ascensor churayta. Wakin kuraq wawqimas chayamuq kanku iglesiaman, pero ma wichariyatachu kanku patakama. Saluden niqta, chakisnin nanaq, wawqimasis churasunchis ascensorta, churasun. Pastor Daniel chay hina qullqita munan. Qullqi sapa. Ya, llank'asunchis, churasunchis. Chantaqa funcionacionña. Kunan ni pi imatapis niwanchu. Allin ascensor sumaq funcionasan. Kunan kutipis. Kunanpis Boliviaman risunchis. Wakichisunchis. Ofrendata Boliviapaq. Pastor manchay qullqita munan. Imaynata paykuna yachanku qullqi ñuqaman gustawasqantari. Sapas de Unión Zonalpi tantayku ofrendata. Iglesiamanta, huch'uy iglesiamanta pacha, hatun iglesiamanta pacha. Tukuy imaynamanta ofrendata tantayku. Sapa wata wawqimasis Boliviamanta sapa eventopi colaborawayku, kunan yanapawayku, kunan ñuqayku yanapanayku tiyan apoyasaqku. Ñuqanchis chaywan tinkunchis chayqa ima situacionwanpis sumaqmantapuni kasan sunqunchis. Wakin wawqimasis
hap'inku tukuy llakikunata. Gracias taqospa. Manchayta gracias quni kayrayku. Kay agradezcasonqoqa Dios yanapan. Necesidades ninchista. Faltanqa puni imapis. Mana imapis alcanzanchu hinapis. Sonqonchispi pachi kanchayqa pachi. Orasunchis. Wakichisunchis. Y ñawpamanta haskisunchis. Ukuti. Ñuqayku tukurqayku. Cantata navideñata Estados Unidospi. Chayta tukuytawan. Tukuy eventota. Directora coro gracias manta. Testifica warqayku. Pastores, misioneros. Wawqimazis panaykunas. Manchay gracias qoykichis. Ñoqa testificayta munani qankuna ñawpaqaykichispi. Coro gracias. Gracias taqon puni. Coro gracias. Presentakun hayk'asunapis kachunchukusqas. Pachaq waranqa chunka waranqa ñuqayku kikillanta presentakuyku. Cantata navideñata wakichispa. Iskay sonqo tiyan. Ujninqa sonqo. Pachi funt'a. Dios qowan kayta. Ñoqa wakichisaq cantata navideñata. Llaqtaypaq. Chunka waranqasunas hamuchunku. Uyarinku kay evangeliota. Uyarinku palabrata. Dios quasunchis saqenqa askhasunata ayllusta apoyota sonqollawan kaspa. Ujninqa sonqori. Wakichisan cantata navideñata. Sonqonpi phiñayniyuq. Ay, imarayku kayta ruwanku. Ay. Imarayku chayna qolqay gastankuri. Ay. Pita cantata navideñata ruri. Ay. Kayta ruwanay tiyan. Chay sonqowan wakinkuna wakichinku. Chaypaq resultadonqa ujina. Wakinkunari ministras wakichisarqanku cantatata kusiwan tukuy sonqowan. Chay tukuytawan Dios qon askha testimoniota kusiyta ima frutos. Wakinkunari tukuytawan cantata tukukapun. Ay, sayk'usqa kani. Imapaq ñuqanchis kayta ruwanchis tukukuqtini ima kanchu. Mas bien sipusaq ayqisaq hinata tukunku iglesiapi. Kikillanpuni upaq ujninpaq pero resultadontaq ujina. Wawqimasis panaykunas. Tukuy imaymana imaswan sonqonchismanta kasan resultado. Sonqonchismanta kasan imanachus tukunan. Wakin wawqimasis hamunku Limamanta Sucre kama pisqa pachaq dólares avionllapi hamunanku. Chanta pachaq dólares waqta paganallankutaq tiyan. Chaymanta waq gasto personal
waqtaq ofrendas kallantaq iglesia ukhupi tukuy chayta kargayku. Panay sayk'urqay q'ipiyuq kasaki mana pastor gracias ta quni. Hayk'a tiempota ñuqanchis mana Boliviaman rinchichu. Kay ñuqanchispaqqa gracias Dios pata vacación hina. Kan imaynata qolqeta conseguí ñuqa manukuni. Charayku Dios qowan bankuta mañakunaypaq banco hinata. Chanta boletota rantispa viajayku. Kutirispa pagasaqku pastor. Ñuqa yachaqani iglesiapi qolqeqa apaykachanapaq mana waqaychanapaqchu. Hinata paykuna tukurinku. Chayta kusiwan wakichisqa kasan. Hamunku Ecuador manta waqemasispis boletowan $1000 wan. Santa Cruz Sucre manchay karu pastor karu puni. Karuchu. Mana riyatinichu manchay karu Santa Cruz Sucrepis. Tifranaykichis tiyanchay tukuytaqa waqemasamen. Bibliapi parlawanchis. Mana ima kapuspa chantapis tukuy mayuq kaspa qankuna cambianaykichis tiyan tukuynikichista. Ñuqa qhapaq kani. Ñuqankus kanichis ñuqa qhapaq kani. Nichu mikhunkichis imaraykutaq mana kallpawan kutichimunkichiri. Ñuqa qhapaq kani. Laduykichis qhawarispa qhapaq kanki. Qan krinayki tiyan waqemasi. Waqemasi ñuqanchis creenchis salvacionpi charayku ñuqanchis justificasqa santificasqa kanchis. Amén. Chayqa punichari creenchis kawsayninchis pantan kanpis. Kawsayninchis llawchian kanpis. Hinapis niyatinchis chayqa runa kani justificasqa santificasqa niyatinchis. Imarayku niyatinchis chay chaqa kaq ñuqanchispi kasan kawsaynikichispiri. Ay pobre kani. Kunach'isi qankuna imanata puñikis pobre kani. Mana allinchu kasan chayqa. Suti ayninpi imataninkichis. Ñuqa chay waqcha pobre kani. Astawan mana allin qawsaykichis qurqurisan. Chayta qhawaspa phiñakunkichis. Hayt'ankichis kaysaku hayt'ankichis hayt'aykachankichis. Ama hina ruwaychischu panaykunas. Qankuna sut'iyayta qusaykichis qhawankichis chayqa oranaykichis tiyan paypaq. Gracias qan qhapaq kanki. Qan yanapawanki pagayta tukuymata pachinispa. Hermana Feiniki kanatiyan Diospi chiqninaykitaqa. Qanqa chiqnikunki mana chayqa allichu kasan. Ñuqanchispa problemanchisqa creenchis salvacionpi. Mana creenchischu Diospaq promesanpi kawsayninchispi. Chayrayku qankunaqa makapuanchu mana kanchu makanchu. Qanqa hinata parlasanki makanchu. Ñuqa Colombiapi tiyaq kani. Sut'iyayta haqaytuta puñusarqani. Iglesia ladopi abuela tiyaq. Tawa phani paqarinita kallipi. Jaime,
Jaime, tao pani pakarini bisuti aita. Ay, chisimana alchinchaya munchu. Ñoqa llakiku kani, chanta ñoqa lluqsirqani. Abuela, Pastor Daniel. Jaime, Jaime. Ñoqa paywan kusqa qhaparimunarqani. Jaime, Jaime. Tawa pani paqarinipi. Abuela, Jaime, Jaime. Uhladupi, Jaime, Jaime. Pisqachinininpi esquinamanta Jaime zikhurimun. Bulldog cruzasqa karqa hina hatun karay. Abuelataq Jaime nispa. Alqotaq purisarqa usqayta. Abuelataq nirimanta hap'ispas maypiqa purisarqaki rispa takay kacharqa. Imaraykuma uyarikunkichu? Hamuy. Abuela apakapun. Haqay p'uchay cuenta qukurqani. Ñuqa sunaq sutinta alquma churayatimanchu? Alqu sutinta churanchis ñuqanchis Quilla, Loca, Rumi, haqayri Jaime, Jaime. Maqewoqe masis Jaime sutiu kasian, disculpaway. Haqay sutiayta Dios parlawarqa. Imanatachus ñuqa parlani Dios kachamuwan. Haqay p'unchaymanta pacha mana kapuanpischu? Mana ñuqa uyarimunaqachu, mana ñuqa pobrechu kani. Bibliapi imantanin tukimata p'ispa tukuyma. Iskay kaq Corintios llakisqa hina kayku, chaywanpis kusisqapuni kasqayku. Waqchas hina kayku, chaywanpis ashkhata hap'aq apaykachayku. Mana kapuyniyuq hina kasaqtiykupis astawan tukuy ima kapuwayku. Tukuy imawan kaspa ñuqaypata tukuy imay tiyan. Tukuy imay tiyan ñuqaypata. Chaypi creychis. Qankuna mana pobrechu kankichis, cambianaykichis tiyan chay yuyayta. Mana qankuna pobrechu kanchis. Tukuy mayuq kaspa, mana pobrechu kani, mana qorqi kanchu chaylla. Amén. Mana qankuta waqolqallachu kan, mana qankuna pobrechu kankichis. Señor, tukuy imay tiyan. Chay promesawan qankuna purinkichis. Sumaqmanta punika qankuna imata waqaychankichis sunquykichis ukhupi. Qan waqaychanki Diospaq promesanta waqaychankichis. Qan creenki, qan parlanki, chaypi rikhurin tukuy ima. Chayta creychis, hina rikhurin, hina funcionan. Qan mana ruwayatinkichu, qankunata makayatinchu, imarayku. Ma creenchu. Pisi tiempo ya. Empresarios iglesianchismanta wahiawanku Pastor Hamuy ari tian grupo empresarios sutikun Onésimo Pastor Campurinki chay auto Volvopi modelo 95
ñuqayku mana allinchu kasayku. Pastor Hyundai más disun kan qhawanaykipaq imayna autotachus munanki. Mana allan kasani. Kay Volvo allin kasan. Ari pastor allin puriykachan. Pero wakin kuti kallipi sayarpa mana allin kasan. Kan allin kasanki pero ñuqayku mana allinchu kasayku. Pusawayku maypichus Hyundaipi carros vendeku imayna carruta nestanki kaytachu kay hatun mana imayna kayri imapaq mana iglesiapaq mana nispa mana ñuqayku munaykuchu astawan huch'iyta astawan huch'iy allin kasani tukuri niwanku p'unchayri pusawayku waqniqman pastor kay modelo imaynataq waq markataq pastor iglesiapaq nasitanki allinchu kayqa ñuqa viajemanta kutirimukti empresarios invitawanku hamuy risun invitasaqku qanta tantakusaqku ari compartisunchis chay reunión tukuytawan empresarios uqllabeta haywawanku kayqa imataq kay pastor kay llave autoykiqta qan apaykachanaykipaq evangeliopaq ñuqa manchay gracias qurqani mana autoraykuchu sonqonkurayku wawqi masispata mana ñuqapacha llakini kanchu hermano Damasowan ñuqayku lluqsiyku yaykuyku qayna wata encuentro tukukapun déficit karqa ñuqayku carrusta venderayku pagayku chay manuta hermanos qhawasawarqanku manchay llaki hinata pastor purin hinata ñuqanchikmanta kasan hermanos hermanas Cristuta riqsiytawan Diospaq Espiritu qwanchis sonqota allin kaqta ima llakita qhawarini chaypis gracias Dios tukuy ima allin lluqsinqa tukuy risunchis ñawiri tukunchis Bibliata tukuymata hap'ispa tukuyma kaspa sonqoykichismanta mana ñuqas yatinichu sukriman mana qankunata tukuymaykichis tiyan imaraykutaq chay tukuyta qankuna hap'inkichis qankuna protagonistas kankichis mana sukrillamanchu rina ruwanapaq tukuy imata kinsa chunka watata empresario coreano Perú siesama yaykurqa mochilitanwan gorrituwan pantalonstun rinwan juninpi pay kasarqa uqniqpi inviernopi wawas corre kachasanku mana zapatuwan wow paytaq waturqa señora qankuna imatami mikhunkichis ñuqayku mana askha imastachu mikhuyku pitaq wawaman qon kay huch'imanta pacha ñuqayku qoyku
kutasqata lechewan chayta qoyku. Chaywan tukimata pasayatin. Hina qhawachiwankimanchu kayqa mikhuy. Laboratorio Coreamanta wajarqa. Ñuqaqa imatachus tarini kaypi. Ñuqa laboratorio kacharqa pay Corea del Sur man apacharqa. Chayta hap'ispa qhawarirqanku imachus kapusqanta maypi consiguinki kay Perupi. Astawan allin jinsemata maypi consiguinki Maca. Así contratay. Chaymanta 1 toneladata apachimuy nispa hina apachirqa. Chay runa chaywan qhapaq ruwakun. Hinallata gozitullawan payqa hamurqa. Chunka wata qhipata waynañataq selvaman, Perupi selvaman yaykurqa. Calor. Ay misk'i kay jugo. Askha vitaminayuq rosado puka. Ñuqa qhawaymanchu frutanta puquyninta kay nispa. Uchkan quriwankimanchu wajarqa Coreaman. Tarini sino imatachus apachimuy. Apachirqashkata qhawarirqanku. Kaypi askha vitaminas tiyan. Waq mosaq producto maypi tarinki Perupi selva ukhupi contratay askhata ranti kay puquy kamu sutiyuq hayk'ata ganarqanku qullqita chaywan karqa puquykunas karqa material paykunaqa yaykullarqanku. Kaypi uhina t'ukuy tiyan. Santa Cruz pipis kallantaq tiyan. Ñuqa pisillata Huancayupi kasarqani. Ñuqa yaykusarqani Gustavo mercadoman yaykuy. Chaypi abuelitas vendesanku. Chay qora imayna sutikun Jamaica. Chay imataq chay maderita ima qoyupis tiyan churan chayqa chinkan. Así ima sutikun chay maderita chay k'aspi ima sutikun yawar ch'unqa chupa sangre. Wakin wawqimasis pobre kani. Santa Cruz manatikunchu. Mana kaypi oportunidad kanchu. Kaypi nima solución kanchu. Hasta wansipusa Venezuelaman. Hinata upich tukurizan. Imarayku wawqimasina tukurinkichisq. Pisqa chunka wata qhipata japones purisarqa ñampi campopi wawas mikusarqanku qorasta cabrapis kankuman hina. Chay wawas qorasta mikusarqanku. Misk'i imana misk'i kama llamin misk'i. Japonman apachin Tokioman laboratorioman. Astawan allin azucarmanta maymanta consignki. Stevia sutiyuku. Ashkhata contratas papallantaq. Perupi, Paraguaypi, chaypuqun, Santa Cruzpi, Boliviapi kan. Mana kanchu, mana runamas kanchu, kaypi mana kanchu, tukuynaqpi chay tiyan. Qankuna munankichis, qankuna tarinkichis, hina kayqa funcionan. Pero uqruna makanchu, matikunchu, pobre kani. Hamuy pobreza, hamuy kayman. Sapach'isi, pobre kani.
tatay, sucremas rimunani. Pobres canchis. Manacho entienden que pobres canchis. Necho entienden que pobres canchis. Y maray kuhina parlanquichis. Ari waway. Tukuy zisunchis sucreman. Dios yanapawasun tukuy zisunchis. Tatay ma kolkay cancho. Tukuy makapuanchis. Biblia pinin. Tukuy makapuas canchista. Kolkay makacho. Alkoy kita bendesunchis. Mi chiquita bendesunchis kolkay kanka. Hina. Sonkoy kichismanta casa. Machachikuni kaya mascotay kichiste ima benekis. Ama hina ruaychichu. Ñoqata tumpawanqanku. Chaqatapuni wawqimasis. Cambiaychis sonqoykichista. Zut uqt'aqapi suti lluqsin protagonista Elimelech wañu. Zut iskay t'aqapi protagonista Boaz lluqsin. Boaz sikhurin. Zut kinsa t'aqapi protagonista Noemi lluqsin. Kinsa t'aqapi Noemi paq t'aqaynin. Boaz Elimelech ñuqanchista qhawachiwanchis. Boaz qhawachiwanchis Cristota. Noemi nitamunan iglesia. Shutitapuni Noemi imaynata apaykachisarqa kamachisarqa Zuta. Pay Moabita warmi karqa. Casachasqa nima suyaniyuq viuda chantapis. Kinsa t'aqapi uchishlayninta chay chanta qhipaman Noemiqa Zuta nirqa waway mask'apusunay tiyan uq qusata allinta kawsakunaykipaq. Chay piqpaq sipas kamachisninwanchus chaqmaspa karqanki chay bosqa ayllunchik kunan ch'isi eramasispa cebadata wayrachinqa. Qantaqri chay nisqanta ruway sumaqta mayllarqukuytawan sumaq q'apaq perfumewan hawikuykuy aswan sumaq p'achaykitataq churaykukuy chanta riy eraman chaywanpis apamuni riqsichikunkichu bosqa mikhuyta uhyayta tukunankama sumaqta qhawanki maypichus puñusqanta chantaqa chakisnin chayta qataraspa chayman siriykunki chanta paytaq nisunqa imatachus ruwanaykita nispa nirqa Noemiqa. Noemi kaypi nisan imanatachus ruwananta. Noemita yachaynin karqa. Noemi yacharqa imaynachus kashan kawsaynin chayta. Kawsayninchispipis kikillantaq. Iglesiaqta tiyan yachaynin. Iglesia riqsiwanchis. Ñuqa hamunay karqa iskay chunka p'unchay enero killapi. Pero Pastor King Gibson reunión misioneros pata karqa payman chay llakisqa kasarqa. Ñuqa cambiasaq chay p'unchayta cambiani. Boliviaman iskay chunka p'unchayki enero killapi yaykumunay karqa. Chay cambiasqayraykulla pachaq iskay chunka $ta warmitaq niwan. Cambiasaq cambiay.
cambiasaq, cambiay. Cambiasaqchu, cambiay. Qanchu paganki penaleta, ari pagasaq, hina cambiani. Chanta yaykumuni, charaykumanchay gracias quni. Sonqoy riqta, ñuqa añiyachinay tiyan kayta, haqay wakichinay tiyan, kayta ruwanay tiyan, haqayta ruwanay tiyan. Pero ñuqa mahina tiyay munanichu. Iglesia niwan imanatachu ruwanayta, hinata niwan riy ñuqa risaq. Ministro Perumanta chunka iskayniyuq enero killamanta lluqsi iglesiaykismanta haku. Hinata hamusankuña. Chayamuspa wakin ministros chayamunkuña La Pazman. Q'aya Sucrepiña kanqanku. Hinata pisimanta chamusanku. Hermanos, hermanas, Zut pay mana yacharqachu imatachus ruwananta. Noemi chiqatapuni yacharqa Noemi kamachiq qhachuninta imanatachus ruwananta. Payniq qan mayllakunayki tiyan, wakichikunayki tiyan, chay ch'isi chay tuta vos chayamuqtin samanan tiempopi qan rinayki tiyan, chakisniman huch'uykunayki tiyan. Imanata qankuna chayta qhawankichis? Qankuna hina uyarinkichis chay sueraykichismanta, waway, qansi haqayman, qan puñunki voswan. Qankuna chayta uyarinkichis chayri? Mana qan loca kanki, imaynata hinata qan menospreciawanki? Ñuqa viuda kani kanpis, mahina niychu, mahina maniychu. Pay imatani pisqachishlayninpi qusqa ñawirsunchis, pisqachishlayninpi chayqa punchari iskay. Chay pacha Ruth kutichirqa tukuy niwasqaykita ruwasaq nispa. Maypitaq kasiyan llave ñawpaqman lluqsinaykichispa kawsaynikichispa? Tukuy niwasqaykita ruwasaq. Pay tukuymamanta t'aqakun. Hinata ruwasaq chay imata ninqanku ñuqamanta? Chay Moabita imaynata qullqi gustan. Chay warmi loca. Imata ruwasan chaypi? Tukuy imacha sunqunata pasarqa Zut. Tukuy niwasqaykita ruwasaq. Chaypi kasan llave ñawpaqman lluqsinapaq kay kawsaypi. Ruwasaq tukuy niwasqaykita. Ñuqa riqsirqani iglesianchista pusaq chunka phisqayuq watapi, chay watamanta pacha kuna iskay waranqa iskay chunka phisqa watayuq kapis tawa chunka watataña iglesia niqta imaynata Dios bendeciwan. Noviembrepi iskay kutita hamuni Boliviaman. Migracionasta pasaqti watuwan. Imarayku hamunki Bolivia gustawan. Maynaq Boliviamanta gustasunki? Tukuynaq Boliviamanta. Kunan kuti yaykumusaqti migracionasta watuwan. Maypi kashan recibo visamanta Boliviamanta. Mana imatapis quwankuchu.
Qan apamunayki tiyan. Kuna perdonayki pachi. Casi mayayku muyatinichu Boliviaman. Ñuqa Limaman kutiriqtay embajada masinay tiyan. Huchaykirayku k'amiwanku ninay tiyan. Wawqimasis mana pesachikunichu iglesian guía niqta kusiypi kani. Manchay agradecesqa kasani. Ñawpaq semanata chay milla niqta ñuqa rantini. Chayta Hondurasman rinanpaq boletota rantispa regalani. Hondurasmanta wawqimasista animaspa, visitaspa waq iglesiasta. Ñuqa tukurisarqani. Iglesia niqta Dios bendicioninta quanchis chay chikata. Ma entiendenichu imaraykutaq qaris mas seminario mayaykuyta munankichu. Amén. Kunan ch'akisawan. Wawqimasis imarayku mana yuyaychankichichu Señor sirvinaypaq chayqa hatun bendición seminario mayaykuyqa. Diosta sirvinapaq ashka bendición. Ñuqa yakuni kay palabrata tukuy niwasqaykita ruwasaq pay hina chayamurqa vos mikhuspa upyaspata sunqunpi mayta kusikurqa. Chaymantataq puñunanpaq siriykapurqa. Hinallamanta qhawarquq warmita pitaq kanki. Ñuqa sirvayki kani. Qanqa aswan kaq ayllu kaspa qamas q'awanki ñuqa aylluykimanta kani. Ama manchachikuychu waway. Kay llaqtapi tukuyña yachanku qan may sumaq warmi kasqaykita. Chayrayku mañawasqaykita ruwasaq. Kawsaynimanta responsable ñuqa mana chayrayku Noemi kacharqasuta vospaq qayllam pay responsable kawsayniykimanta. Imarayku qan llasa kasanki, imarayku qankuna sapa ratu waqasanki, imarayku waqanki, imarayku llakikunki chay hinata. Ay, imaynatataq allin yachayatimanri haywan chay llasa q'ipiykita Dios Cristo makinman. Señor, kay llakini qampata. Señor, haywayki qupuyki kay unquyniyta. Ñuqa sano kani, mana nawanchu. Qan haywanayki tiyan. Haywapuy. Ashka manuy tiyan, Señor. Qan responsable kanki. Ñuqa tukuy manuyta haywasaq
makishnikiman. Kan yanapawanki paganaypaq tukuy chay manuta. Kan paganki tukuy manuta. Ama tukuychischu ay qisaq Chileman. Kan crey Cristopi imarayku ayqay munanki. Kan crey Diospi. Dios yanapasonqa paganaykipaq. Uj empresata qusonqa kanqa suna qhapaq kanki. Imarayku machayta crenkichischu? Imarayku tukusankichis? Ñuqa ruwanay tiyan, ñuqa q'ipinay tiyan, kan tukusankina chayqa ñuqa tukuymanta q'ipinay tiyan. Kan huchachanki paypaq huchanrayku. Ay, mana allin kaq decisión. Kay mana allinwan tinkuni kawsayniypi. Ama hinata yuyaychischu. Qankuna graciasta qunaykichis tiyan. Pachi munasqay. Manchay pachi qoyki. Kunan diachakuyki. Gracias. Manchay gracias qoyki. Kayqa tarjeta de débito. Manash kachu. Pisqa waranqa bolivianosllata hapiy kay. Ukutillata watapi mana sapakillachu. Sumaqmantapuni vos chay sonqota qhawaq. Chanta vos parlaq sut'ita. Kay sut kinsa t'aqapi chunka kinsa chillayninpi. Kunan tuta kayllapi qhaparikuy q'ayata sichus pay munanqa qaylla ayllu hina ruwananta hunt'ayta chayqa ruwachun manachus ruwayta munan chayri Diospaq ñawpaqinpi ninki ñuqapuni chayta ruwanayta kunanqa puñukullay ari sut'ia kunankama nispa nirqa vosqa. Kaypi tutata pasay qankuna qhawarichis chaynita pay uyarirqa chayta uyarispa payqa sumaq samayatirqa chanta pay uyarirqa. Ahinamanta Rus chay tuta puñurqa. Rut kanta qhawachisunki. Rut ñuqanchis. Imaraykutaq qankuna masamankichischu? Imarayku llasa qhawankichis? Imaraykuna qankuna creenkichis ñuqa yachinay tiyan, ñuqa cambianay tiyan? Mana hinachu. Señor, pay cambianqa. Pay allin yachinqa. Pay bendecenqa. Kaypi nin chunka pisqayuq chillayninpi. Chanta vos nillarqataq. Urqukuy mantaykita sumaqtataq hap'inki nispa. Hinapi Rutmantanta hap'isaqtin vosqa cebadata hich'aykurqa tawa chunka kilos kuraqta. Chanta q'ipirikuchik vosqa cebadata qurqa tawa chunka kilos kuraqta. Uj warmi mana astawan q'ipiriy atirqachu. Vos qurqa mikhunata. Pay mana hap'itapis atirqañachu tukuy chayta apay. Chanta chunka qanchis niyuqpi. Chanta nillarqataq. Kay cebadatawan quwarqa. Ama ch'usaq maki suegraykiman kutipunkichu nispa. Chay palabra manchayta gustawan. Ama ch'usaq maki suegraykiman kutipunkichu nispa. Ministros visitanku suegrata. Ñuqa chay versiculuta ninipuni.
ama suegraykipas manch'usaq maki, apay t'antitata, juguituta, chanta, hayway sobreta. Pachi, mamay, suegraman qolqe gustan. Chayqa punichari? Suegraman gustan imarayku? Chay qolqeta apay kachan? Alchispaq. Ari, chay kusi abuelos pataqa mawaq kusiy kanchu. Qankuna Diospa palabranta uyarinkichis chayqa vos llakikun iglesia manta. Ri sueraykik mamasinki chayqa ama ch'usaq maki richischu. Qankuna iglesiaman chaymunkichayqa ama ch'usaq maki hamuychischu. Mana ofrenda niqtachu, mana chayqa sonqo niqta. Pachi kay kawsay niqta, pachi familiaypa kawsaynin niqta ofrenda qochis gracias manta. Gracias llank'ana qusqaykimanta diezmo haywaychis. Chayqa bíblico sumaq kaq kasan. Chunka hisq'uniyuqpi chanta Noemi kutichirqa kunanqa waway suyari imachus kananta chay runaqa mana samarikunqachu chay tukuy imata allinta sunt'inchanankama nispa. Suyarikunqachu chay runaqa chanta Noemi kutichirqa kunanqa waway suyari imachus kananta chay runaqa mana samarikunqachu chay tukuy imata allinta sut'inchanankama nispa. Jesucristo mana samanqachu allin yachinankama tukuy imata. Wawqi masis panaykunas qankuna ama churaychischu kaykama nispa saqaychis Cristo churanqa limiteta qankuna ama nichischu matinichu matikunchu nispa chay palabraqa prohibido apaykachanakas. Tukuy imata atini Cristopi pay kallpachawan. Chay simikichispi kanan tiyan. Tukuy imata atini. Mahayk'aq t'ukurichischu matikunchu nispa. Chayta manichischu prohibisqa kasan. Mana palaychischu pobre kanispa. Qankuna ma pobreschu kankichis. Tukuy ima kapsunkichis, tukuy ima kapsunkichis chayta creeychis. Qankuna chay promesa creenkichis. Qankuna qhawankichis. Wata, iskay wata, kinsa wata. Chanta Señor Jesucristo mas hamanqachu. Pay ruallanqapuni. Wawqi masis panaykunas hap'ichis guiata iglesiamanta. Ñuqamancha gracias quni. Guía hap'i iglesiamanta. Ñuqa hap'ini guiata ari rishallanipuni. Ñuqa qhawani imaynatachus Dios punkusta kicharin. Qankuna kawsaynikichispi pisi p'unchaykunashllaña kashan huk sonqollawan iglesiaykichiswan khusqa wakin wawqi masis matinkuchus riyta apoyaychis haku nispa risun haku khusqa Dios qunqa tukuy necesidadninchista hinata tanqananchis. Wawqi mas Mexicomantapacha hamusanku, Estados Unidosman hamusanku, Coreaman hamusanku, Santa Cruzmantachu ni hamunqanku. Mana hinachu kanman. Qankuna protagonistas kankichis. Organizaychis tiempoykichista, tukuy risunchis khusqa hap'inapaq
o que más Argentina mahamusanku tukuyniq suyusmanta allin hamusqa kachunku. Señor ninchisqa pay tukuymata necesita funt'anqa orazonkuna. Tata Dios, gracias kay tutarayku manchay gracias qoyku qan hap'i tukuy gloriata. Gracias kay encuentro nesta kunan tuta. Tata Celestial, kay encuentro nesta kay Bolivia suyupi Dios qhawachiwasaqku glorianta yanapariwayku usunqulla kanaykupaq Pastor Andreswan, Pastor Williamwan, siervos Nikiwan thaskirinapaq purinapaq khusqa wakichinapaq kay tantayta qaylla ñakashan Pastor Nico Supar Hamonqa, Coro Graciaswan, tukuy pastoreswan yanapawayku wakichinapaq kay tinkuyta. Funt'ay tukuy necesidades niykuta yanapawayku usunqulla kanaykupaq alabayku mañakuyku Señor Jesucristo sutinpi. Amén. Asqhapachiquykichis. Pastor William, o esta noche